Dragi đaci, dobrodošli na drugi čas, drugo predavanje istorije u doba korone. Prošli put smo pričali o jeziku, o pismenosti i danas nastavljamo dalje. Danas pričamo o kulturi, o umetnosti, o arhitekturi na prostoru Starog Istoka. I pošto je tamo dosta toplo, spremite dosta vode i idemo. Kad savremen čovjek pokušava da se vrati toliko daleko u prošlost i da pokušava da razume i upozna kulturu najstarijih država na svetu, to je bukvalno najudaljenija tačka koju čovjek može da posmatra kad počne da proučava sopstvenu prošlost. I zaista, kada samo sagledamo koliko je vekova, milenijuma prošlo, koliko ljudskih života, veliko je čudo da je zaista bilo šta iz tog perioda do danas je opstalo. A ono što je opstalo zaista predstavlja neprocenjivu vrednost. Mesopotamija je naravno uvek početak svake priče o starom veku i krećemo opet iz Mesopotamije, mesta gde nastaju najstarije društvene zajednice, tamo gde je sačuvan najstariji pisani jezik, onda nije ni čudo što je najstarija književnost upravo na tom prostoru. I reč je naravno o tekstovima koji su napisani na sumerskom i na akadskom jeziku. Epo Gilgamešu smo već pominjali. Svakako ste čuli o njemu, to je možda najinteresantniji, najdinamičniji tekst koji pripada starom veku, čak i za savremeno doba, jer govori o vladaru koji je jednim svojim delom i božanstvo, koji je u početku prikazan kao veoma kao okrutan vladar, onda stiče prijatelja, kroz prijateljstvo upoznaje sebe na drugačiji način, sazreva kroz ljubav i na kraju kroz gubitak i kroz brojne avanture nastavlja da sazreva kao čovek da bi se na kraju suočio i prihvatio sopstvenu smrtnost. Mislim, to je toliko jedna fantastična tema, veoma interesantno napisana i veoma aktualna na kraju krajeva. Ko se i danas sa tim pitanjima ne rve. Međutim, ima i drugih tekstova koji govore o važnim i inspirativnim pitanjima. Pa ima li šta interesantnije od pitanja nastanka sveta? I ko se ne bi zaista zapitao a kako je svet nastao i zašto je takav danas kakav jeste i kako je do toga svega došlo. O tome, na primjer, govori sumerska pesma Enuma Eliš, takođe veoma čitana i sačuvana. Nešto kasnije država Akada, budući da stvara jedno veće carstvo, jednu veću, širu državu koja u svom sastavu ima i Sumer, uvodi pisanje dokumentarno-istorijskih tema i imamo njihove tekstove koji čuvaju sećanja na njihove vladare, na njihove poduhvate, uspehe i poraze. I ono što je interesantno, na primjer, da i oni imaju tendenciju da o svojim vladarima pišu na način koji bismo mi danas definitivno karakterisali kao veoma okrutan, veoma negativan stav. Takva je, na primjer, akadska pesma Legenda o Naram Sinu, vladara koga smo svakako pominjali. Takođe, svi gradovi imaju detaljan spisak vladara, njihovih dostignuća i to je onako sastavljeno u nekom vidu hronike ili anala. Mi naravno ne možemo uopšte da zanemarimo svešteničke tekstove, budući da se i u hramovima puno pisa. Međutim, čitajući sve te tekstove, primećeno je da je uglavnom tematika ovih tekstova bila na nekom visokom nivou. Uvek se radi o bogovima, herojima, vladarima, velikim nepogodama, velikim događajima. Iz svega toga možemo da zaključimo da je pismenost
bila dostupna samo ograničenom krugu ljudi i da je to sve, pre svega se odnosi na najviše društvene slojeve. Jer uglavnom ni do sada bar nije pronađen ni jedan tekst koji govori o životu običnog čoveka. O njegovom svakodnevnom životu, njegovim iskušenjima i slično. Naravno, Mesopotamija je i u ovome, kao i u svemu drugome, imala ključan uticaj na druga društva s kojima je dolazila u kontakt i ovde se naravno pre svega misli na druge države koje su nastale na prostoru Mesopotamije, ali naravno i šire. Ono što je na neki način sudbina ovih tekstova jeste što su svi oni očuvani, prepisivani u svom originalu i prevođeni na aktuelne jezike, ali se svi oni nazivaju takozvana vavilonska književnost, upravo zato što je Vavilon bila prva država koja je imala uticaj na mnogo širi prostor nego što je Mesopotamija i zahvaljujući Vavilonu ovi tekstovi su našli svoju publiku u mnogo udaljenijim društvima nego što su unutar same Mesopotamije i oni su stvarajući moćnu državu i stvarajući moćnu prestonicu najviše učinili da se ovi tekstovi sačuvaju, očuvaju i da ostanu sačuvani do današnjeg dana. Koliko je ovo tačno, pokazuje vam primer priče o potopu. Svi ste čuli za potop, naravno, u Starom Zavetu i naša verzija Noeve barke, uništenja sveta i tako dalje, ali sve religije i mitologije Mediterana imaju svoju verziju priče o potopu sa određenim izmenama, ali sličnosti su zaista veoma primetne. Ovde mislimo na hetitsku mitologiju, feničansku, jevrejsku, je li tako, Stari Zavet, ali i grčku i rimsku. Sve ovo nam upravo pokazuje da su ovi tekstovi, dakle, originalno napisani na sumerskom i akadskom jeziku, zahvaljujući Vavilonu i zahvaljujući kontaktima sa širim prostorom, sačuvani i imali svoj određen uticaj na svetsku književnost i na svetsku mitologiju, naravno. U svakom slučaju, trebalo bi ovde istaći i značajan uticaj koji je umetnost i arhitektura u Mesopotamiji imala na ostatak sveta. Ono što je važno, a nešto o čemu smo govorili još na samom početku, još u septembru, jeste da je Mesopotamija fantastično mesto za život, za zemljoradnju, ali da nema kvalitetnog građevinskog materijala. Što u prevodu znači da za zidanje takvih zajednica kao što su gradovi koji moraju da imaju domove za desetine hiljada stanovnika, potrebno naći alternativno rešenje. Ta potreba za inovacijom je stvorila i raširila korišćenje cigala od gline. Dakle, nemajući kamena, stanovnici Mesopotamije, Sumerci, kasnije Akađani, Vavilonci i svi potonji su razvili mogućnost pravljenja glinenih cigala koje su koristili za zidanje svih građevina. Dakle, bez obzira da li se radi o najskromnijoj kući za najskromnijeg čoveka društva ili se radi o hramovima ili palatama ili odbrambenim bedemima, potpuno je svejedno, svi se prave od cigala. Naravno, postoji određena razlika. Pre svega, cigle koje se koriste za obične kuće, tako za svakodnevnu, za skromniju gradnju, se umešaju na isti način i ostavljaju se da se polako suše i peku na suncu. Što nije problem, ali bitno je drugačije nego cigle koje su predviđene za zidanje palata ili hramova koje se peku u pećima, zbog čega su mnogo čvršće. I zaista ove prve koje su se pekle na suncu jesu poroznije i zbog toga ne treba da čudi da je relativno mali broj objekata sačuvan
koji je zidan od takvih cigala, dok su hramovi, palate očuvane. Kad pomenu smo najbolje očuvane građevine, ok, mislim da je savršeno logično, ali eto nije zgorek da se pomene, palate, bar kad je reč o vladarima, u onom najstarijem periodu u suštini su bile samo malo veće i raskošnije kuće. Ni po čemu se preterano nisu razlikovale od najprosečnijih. Naravno, kako je vreme odmicalo i kako je bogatstvo, moć i prestiž vladara postajao sve veći i veći, tako su i kuće u kojima su živeli postajale raskošnije, veće, mnogo složenije građevine i one su pre svega postale jedan simbol vladarske moći. Zato je izgradnja novih i većih palata bila veoma važna kao jedan marketinški korak za svakog vladara. Priča sa hramovima je slična, dakle imaju otprilike sličnu funkciju. Prvobitno su to bile kuće za bogove i bile su skromne, bile su slične kao i sve druge kuće. Međutim, kako je bogatstvo grada postajalo veće, kako je zahvalnost tim bogovima koji su štitili i čuvali grad raslo, tako su i hramovi postajali sve složeniji i naravno kada hoćete da istaknete važnost jednog građanina, a smatra se, jel tako, da bogovi žive u svojim kućama, dakle kad hoćete da ukažete da je određen stanovnik jako značajan, vi njegovu kuću dajete da se sagradi na najvišem mogućem mestu, na mestu gde ono dominira panoramom grada. Dakle, gde god se nalazite, vi vidite gde se nalazi kuća tog najvažnijeg stanovnika. Zato su hramovi zidani tako da budu vidljivi iz svake pozicije, da budu na nekom posebnom istaknutom mestu. Sad, naravno, u Mesopotamiji nije baš svaki lokalitet pogodan da postoje određena brda koja bi omogućila da ta kuća Boga bude i tako istaknutom mestu. I oni su i to morali da izmisle, pa su pravili u suštini veštačka brda, opet uz pomoć cigala, i tako nastaju veoma zanimljivi hramovi koji se nazivaju zigurati i oni se najčešće upoređuju sa piramidama, iako nemaju istu funkciju, dakle ne radi se o grobnicama, radi se o hramovima i oni u suštini izgledaju kao platforme, to jest kao kaskade pravljene od cigala, tako da je svaki sledeći nivo bio uži dok se ne dođe do nekog određenog vrha na kome se podiže kuća u kojoj boravi, jel tako, božanstvo. Jedan od najvećih zigurata, svakako najveći do sada pronađeni i sačuvani, se nalazio u Vavilonu. Kad kažem sačuvani, mislim sačuvani su tragovi, nije sačuvan ceo, logično. I on se naziva kao Etemenanki, odnosno hram temelja neba i zemlje. Odmah vam je jasno kakvu funkciju ova građevina ima u društvu, da je to temelj, da je to početak zemlje i da je to mesto gde se nebo i zemlja spajaju, gde se oslanjaju. Gradnja ovog zigurata je smeštena negde u 6. vek pre nove ere i smatra se za glavno svetilište zaštitnika Vavilona, boga Marduka. Smatra se da je zidanje ove građevine, zigurata u Vavilonu, bilo direktni inspirator priče o zidanju Vavilonske kule, odnosno o pravljenju kule koja bi trebala da dostigne Boga. Ako nikad niste do sad pročitali priču o Vavilonskoj kuli, definitivno je pročitajte u Starom Zavetu, je vrlo jedna interesantna priča kojom se objašnjava nastanak jezika, što se eto direktno oslanja na prethodnu lekciju. Osim hramova i palata, naravno, ostao je i zaista veliki broj arheoloških pronalazaka, kao što su skulpture i reljefi, koji su bili jedan od omiljenih načina da se istakne važnost i prestiž vladara. Nađen je veliki broj skulptura mitoloških i magijskih bića koji govore
koji simbolično pokazuju u kakvom se društvu nalaze vladari i šta je zapravo vladar u jednom društvu. A sa druge strane, i skulpture vladara i reljefi na kojima je prikazana epizoda iz života vladara, bez obzira da li se radi o pobedi, osvajanju nekog grada, kažnjavanju neprijatelja ili prosto odlazak u lov ili tako nešto. U svakom slučaju, lik vladara je uvek prikazivan bitno većim od svih ostalih prikazanih likova, čime se simbolično pokazuje pre svega koliki je da kažemo simbolički gorostas taj vladar, koliko je on sličniji bogovima nego ljudima. Otud i ono da je i Gilgameš bio, jel tako, 1/3 čovek, 2/3 bog. Asirija, s druge strane, uvodi još jednu novinu, a to je da se sada umesto mukotrpnog urezivanja reljefa na zidine koriste freske, dakle slike naslikane na zidu, što naravno ne znači da reljefi nisu bili slikani, neki jesu, neki nisu, ali freske su dakle samo slika na zidu i Asirci recimo jako postiču ovaj vid umetnosti, što je jako značajno. Vidjet ćemo koliko je to posle imalo uticaj na Egipat, jel? Zapravo, sa asirskim osvajanjima i sa asirskim izlaskom iz okvira Mesopotamije i bliskoistočnog tog reona, mi vidimo uticaj ovih književnih i umetničkih dostignuća i na druge kulture i pre svega ovde mislimo na Egipat. Egipat je bilo društvo koje je bilo okrenuto pismenosti. To je, mislim, do sad veoma jasno. Društvo koje je okrenuto pismenosti, koje je veoma mnogo piše i čuva svoje pisane izvore, je društvo koje mora imati veoma raznovrsnu književnost. To je naravno jasno. Ono što je interesantno jeste da je veliki deo napisanih tekstova ostao važan i relevantan vekovima nakon što je napisan, što je značilo da su svi spisi bili prepisivani i čuvani, zbog čega je znatan deo očuvan do današnjih dana. Takođe, postoji i u Egiptu kao i u Mesopotamiji taj elitistički odnos prema pismenosti, odnosno da je književnost bila stvarana od strane najviših slojeva za najviše slojeve, ali znamo i sami da je bilo prodiranja pismenosti i u srednji i u niži sloj i da su čak ljudi pomoću svojih sposobnosti, pre svega pismenosti, a kasnije i drugim zaslugama, uspevali da se probiju kroz te redove. I ovo je nesumljivo tako na osnovu toga što vidimo da je iz kasnijeg perioda, tamo negde iz vremena Srednjeg kraljevstva, vidimo uvođenje tih elemenata narodnih običaja, verovanja i u šire narodne kulture. Ono što recimo u Mesopotamiji ne srećemo. Mi ne znamo kako izgledaju narodni običaji, u šta i kako se dnevno ponašaju skromni, prosti stanovnici tih država, ali u Egiptu kroz određene delove, elemente počinjemo da imamo uvid i u to društvo, što nam pokazuje da je pismenost postala dostupna i u ovim krugovima. Veliki deo egipatske književnosti zapravo čine takvi religijski i kultni spisi i njih naravno nalazimo u hramovima i u grobnicama. U prvi red spadaju natpisi koji nastaju u piramidama, takozvani tekstovi piramida. Oni su sadržali molitve, potrebne rituale, uputstva za faraona koji je uz pomoć ovih uputstava trebao da prođe kroz ceo taj proces dolaska do onog sveta, dakle dok ne dođe do društva bogova u zagrobni život, jel? Takođe, nalazimo
i tekstove, takozvane tekstove sarkofaga, odnosno zbirku pogrebnih pesama, običaja i sličnih drugih zapisa koji se nalaze unutar sarkofaga pokojnih Egipćana, i oni takođe sadrže neku vrstu uputstva za dušu pokojnika, kako da prođe kroz sva iskušenja u podzemnom svetu i kako da se nađe sa druge strane. Svi ovi spisi su, jasno vam je, relevantni, jer istu želju su imali ljudi u Starom kraljevstvu, da sačuvaju dušu i da pređu u zagrobni život i da omoguće sebi da žive večno u tom zagrobnom životu. I isto to su želeli ljudi u svakom periodu. I upravo iz ovoga proizilazi relevantnost tih tekstova i oni su bili prepisivani u takozvanu Egipatsku knjigu mrtvih. Ove knjige su sačuvane sa više lokaliteta i sadrže slične, ako ne istovetne tekstove koji su bukvalno uputstva pokojniku kako da prođe kroz sve ono što ga čeka i da izađe sa druge strane kao pokojnik koji je zadobio večni život. Naravno, nije sva egipatska književnost bila ovako morbidna, da se razumemo. Bilo je tu i lepih proznih dela koji imaju poučni sadržaj, to vas najviše interesuje. Već od Srednjeg kraljevstva javljaju se priče, bajke, basne, što veoma pomaže da razumemo društveni poredak, kako funkcioniše društvo unutar jedne ćelije ili porodice. Nekada ove priče sadrže istorijske likove, vladare, nekad su likovi u njoj bogovi. U svakom slučaju pomaže nam da rekonstruišemo set verovanja i običaja koje su upražnjavali Egipćani u svakodnevnom životu. Naravno, pomenu smo grobnice, mislim da je savršeno logično da će čovek koji za sebe da se izgradi nekakva grobnica, će se postarati da u toj grobnici bude očuvana priča o njegovom životu, odnosno da će biti sačuvani određeni biografski podaci, i to jeste jedan dobar deo tekstova koji nalazimo uglavnom u grobnicama, gde postoji, dakle, važni događaj i dostignuća svakog pokojnika. Naravno, kad govorimo o faraonima i vladarima, oni su daleko opširniji. Postoje veoma detaljni spiskovi vladara koji uspostavljaju odnos, dakle, ako se sahrani jedan vladar, on će staviti spisak svih svojih prethodnika kako bi pokazao da je on zaista reinkarnacija Boga Ra, da je on zaista samo jedan u nizu božanstava koje su poslate da upravljaju, jel tako, svetom i državom. Takođe, normalno, kad pričamo o zagrobnom životu, o sudbini, o celoj toj borbi za očuvanje duše, savršeno je logično da razumete da su Egipćani veoma bili sujeverni, da su veoma verovali u sudbinu, da su smatrali da je moguće pročitati budućnost, da je moguće izmeniti budućnost. Dakle, postoji jedan značajan deo tekstova koji se bave ovom tematikom, takozvanih proročkih tekstova, gde stoje razna proročanstva, razne preporuke kako da se izbegne kakvo zlo, šta raditi u kom slučaju itd. Naravno, osim ovoga, Egipćani takođe veoma beleže mudrost, nauku i razna druga dostignuća koja su plod umnog rada, pre svega sveštenika, ali i drugih, i oni se svi kompiliraju na jednom mestu. Dakle, apsolutno je jasno koliko je književnost bila važna i koliko je bila značajna u Egiptu. Opet, kao što smo i kod Mesopotamije tako pričali malo o književnosti, a onda i o građevinarstvu, mislim da je egipatska arhitektura i građevinarstvo i umetnost tog tipa možda najpoznatiji deo njihove zaostavštine. Svakako, dolina Nila to dozvoljava, budući da je bogata prirodnim građevinskim materijalom. Osim drveta, kvalitetno drvo se uvozi sa Livana, odnosno iz Fenikije, reč je o kedrovini.
veoma specifično, veoma skupo drvo, ali kamena imaju i to imaju veliki izbor kvalitetnog kamena, naročito na jugu, ali sama reka dozvoljava da se pomoću brodova, splavova, velika količina tog građevinskog materijala relativno brzo i efikasno preveze sa krajnjeg juga na sever države gde se prvobitno nalazila prestonica. Osim što je koristila kamen, Egipat je takođe veoma koristio pečenu ciglu i ta cigla je korišćena za gotovo za sve građevine, dok je kamen isključivo korišćen za najvažnije građevine kao što su hramovi, grobnice i palate. Čak su i odbrambeni bedemi bili od cigala, osim u slučajevima udaljenih utvrđenja u pograničnim delovima koji su bili od kamena. Interesantno je da je smena vlasti, da su krizni periodi u egipatskoj istoriji učinili da do danas nije sačuvana niti jedna egipatska faraonska palata, što na neki način govori o nekakvoj politici vladara Egipta. Dakle, ako se desi da se nametne neka druga dinastija, ona će se potruditi da svoje direktne prethodnike u potpunosti ukloni kako bi mogla da uspostavi svoju dominaciju, da uspostavi svoje božansko poreklo. Zato su te palate i rušene. Kažem, nažalost, nijedna nije sačuvana. Kad je reč o grobnicama, na primjer, eto, one su sačuvane i naravno, čim ja kažem Egipat grobnice, odmah se svi sete piramida, ali je interesantno da se malo setimo kako uopšte dolazimo do ideje piramide. Prvobitne grobnice su bile zidane uglavnom od blata i imale su oblik jedne proste kuće. One se nazivaju mastabe, su bile pravougaone izdužene građevine koje su služile za odlaganje pokojnika. Međutim, naravno, mastaba nije ništa spektakularno i relativno svako malo imuć nije mogao sebi da priušti jednu takvu, pa su faraoni tražili da njihove mastabe budu na neki način drugačije, prestižnije, složenije nego ostale obične mastabe. I tako su one počele da se šire, povećavaju, da menjaju oblik. Na kraju, kako bi se ipak istaklo da je faraon iznad svih, on je tražio da se prave mastabe na mastabe, pa je tako jedna šira mastaba, pa je se na njenom vrhu stavljala sledeća, pa sledeća, pa sledeća, tako da je svaka sledeća bila uža. I tako dobijamo prvu stepenastu piramidu. Ona se nalazi u blizini prestonice Memfisa, u mestu koje se naziva Sakara, i izgrađena je za potrebe faraona Džosera, mada mislim da smo i to već pominjali. Međutim, nedaleko od Memfisa, takođe na lokalitetu Giza, nalaze se tri najveće i svakako najpoznatije piramide. Reč je o grobnicama vladara četvrte dinastije, Keopsa, Mikerina i Kefrena. Naravno, Keopsova je najpoznatija, najveća. Ona je od trenutka svoje izgradnje pa sve do 20. veka bila najveća građevina na svetu. Radi se o tome da je ona i danas, naravno, bitno drugačijeg izgleda nego kako je izgledala u trenutku kada je završena. Ona je u trenutku svoje gradnje bila visoka 146 metara, dok je sada njena visina oko 139. Širina baze je 230 metara, dakle radi se zaista o impozantnoj građevini. Zašto je došlo do promene? Pre svega, ogroman je protok vremena, naravno, kamen je isto porozan, koliko god da to sporije traje, ali svakako propada. Međutim, tu je značajan i ljudski uticaj, budući da su piramide bile tako na vidnom mestu, one su prosto privlačile pažnju i pogotovo ona oplata sa spoljne strane piramide je bila pogodna za zidanje novih građevina, naročito u vreme srednjeg veka. Tako su, na primer, upravo Arabljani skidali tu oplatu da bi izgradili Kairsku tvrđavu i džamiju. Naravno, kad već pomenu smo Gizu, nije zgorek da pomenemo naravno gigantsku sfingu. Radi se o
većoj statui starog veka, očuvanoj do dana današnjeg. Radi se o jednoj, pa hoću da kažem i građevini, ali nije ni građevina sfinga, je u suštini delom isklesana u prirodnom kamenu, a delom jeste dozidana. Sastoji se, naravno ima ljudski lik, u pitanju je najverovatnije lik faraona Kefrena, za koga se smatra da je naredio njenu izgradnju, i ima telo lava. Ono što je interesantno jeste da je pozicija sfinge u odnosu na celu nekropolu, u odnosu na piramide, takva da izgleda kao da ona nadgleda i čuva grobnice od sveta živih, dakle gleda u pravcu Memfisa, u pravcu grada, danas Kaira, naravno. Naravno, piramide nisu baš najefikasnije rešenje za grobnice. Pre svega, jako se sporo grade, dugo to traje, nema nikakve garancije da će sačuvati telo vladara. Većina piramida je bilo opljačkano u nekom trenutku, pogotovo u vreme kriznih perioda. Naravno, kasnije kada je prestonica prešla sa severa na jug, konkretno u Tebu, lokacija nove prestonice nije baš pogodna za tako široko i prostorno zidanje ovakvih grobnica, pa su novi faraoni počeli da praktikuju drugi vid sahranjivanja u podzemnim grobnicama koje su isklesane u živom kamenu, što se kaže, dakle kopane u kamenu u steni. Takođe su bili jako složenog izgleda, sastava sa odajama, hodnicima, tajnim prolazima, zamkama i šta sve ne. Ali se svakako radi o jednom posebnom fenomenu kad je reč o grobnicama. Radi se naravno o dolini kraljeva, o tome ste sigurno nešto čuli ranije. Ovaj kompleks se naravno nalazi u blizini prestonice, pre svega. Nalazi se takođe u blizini dva važna verska lokaliteta kao što su Luksor i Karnak. Dakle, radi se o lokalitetima na kojem se nalazi središte dominantnog verskog kulta. Dakle, radi se o mestu gde se smatra, jel tako, da je dom bogova. Ovde je reč pre svega o glavnom bogu u ovo vreme, a to je bog Amon. Spajanje, jel tako, novog vrhovnog božanstva Amona sa starim vrhovnim božanstvom bogom Ra, Amon Ra, to ste čuli, jel? Ali svakako će o religiji biti reči, tako da se neću sad trenutno time baviti, ali u svakom slučaju reč je bila o središtu kulta faraona, jer su faraoni i dalje reinkarnacija, jel tako, bogova. Reč je naravno o reinkarnacijama bogova, pa je i sam faraon veoma ulagao u izgradnju ovih verskih kompleksa. Hram u Luksoru je jedan od najvećih verskih kompleksa starog veka. Naravno, nije u startu sazidan te veličine, već je svaki faraon doziđivao i proširivao hramove, pa je on tamo dostigao taj svoj maksimalni trenutni poznati obim mnogo kasnije nego što je prvi hram i sagrađen. Ono što je takođe značajno jeste da kad govorimo o ovim hramovima, ja prosto ne mogu da ne pomenem jedan značajan spomenik koji je podigao najpoznatiji faraon Starog Egipta, Ramzes II, a radi se o fantastičnom, pa pre svega spomeniku njegove vlasti, ali i hramu. Radi se o Abu Simbelu. Nalazi se na prostoru gde počinju katarakti Nila i služio je kao neka vrsta dočeka za putnike iz Nubije koji bi prošavši pored ovog hrama napokon ušli u ono što je, jel tako, pravi Egipat, dakle od Delte do katarakta. Radi se o jednom ogromnom spomeniku isklesanom u steni.
da s tim što se znači, sa spoljne strane vide 4 gigantska sedeće figure Ramzesa II. Svaka je visoka otprilike oko 20 metara, dakle 20 metara visoka fasada i unutra se u dubini nalaze još 2 hrama. Svaki je naravno niži i ima sličnu konstituciju, dakle 4 sedeće figure koje vas dočekuju sa vratima gde vi treba da prođete. Ono što je fantastično interesantno o Abu Simbelu jeste što je arhitekta predvideo da je hram tako okrenut da na 20. februar i 20. oktobar svake godine podnevno sunce pada tačno na figuru boga sunca koja se nalazi iznad vrata ulaska u hram i propušta svetlost kroz jednu rupu koja je za to napravljena i ta svetlost prolazi kroz prvi hram, drugi hram i ulazi do kraja, do trećeg hrama, a u samoj dubini, dakle u najdubljem delu Abu Simbela nalaze se 4 figure. Ramzes II koji sedi u sredini sa leve strane, pored njega je njegova supruga Nefertari, sa njegove desne strane se nalazi bog Ptah, a sa krajnje leve strane se nalazi boginja Hator. I šta se dešava? Tokom tih par minuta oko podneva ta svetlost obasjava samo figure Ramzesa, Nefertari i Hator. Boga Ptaha ne obasjava zato što se on vezuje za podzemna božanstva, te živi u tami i zato nije nikada obasjan svetlošću. I ovo se, kažem, dešava samo 20. februara i 20. oktobra. Sad, šta je interesantno u celoj ovoj priči? Kada je zidana Asuanska brana, kad je trebalo da nastane Asuansko jezero, i zaista veliki broj egipatskih lokaliteta iz tog podneblja se nalazio pod vodom od ovog trenutka i upravo je tu nastao problem jer su sada egipatske vlasti htele da sačuvaju ovaj značajan spomenik, da ne ostane pod vodom. I dogovorili su se sa sovjetskim inženjerima da dođu i da iseku taj hram iz stene i da prenesu na višu poziciju na istom lokalitetu, samo malo iznad, tako da i kad se napravi jezero, da ono ne potopi i ne uništi ovaj hram. Sovjeti su naravno uspeli da raskomadaju sve ono, da iseku kulturno, da prenesu na više mesto, da sklope to sve tamo i vi kad pogledate dan danas, dakle Abu Simbel gde se danas nalazi, nije mesto gde ga je Ramzes posadio, nego gde su ga Sovjeti preneli. Ali sovjetski inženjeri nisu znali za ovu foru 20. februara, 20. oktobar i kada je došlo vreme da se proveri, svetlo nije uradilo ono što je trebalo da uradi. I Egipćani su zahtevali da Sovjeti to poprave. Uopšte ne interesuje kako ćete to da mi rešite 20. februara kad dođemo ovde, da to bude pod konac. I desilo se da su oni morali nekoliko puta ceo onaj hram, ono Iki, da rasklapaju, da ga sklapaju ponovo, da bi namikerili baš kako je arhitekta egipatski pre 3-4 hiljade godina zamislio da to izgleda. Meni je ova priča bila uvek fascinantna da su ljudi u starom veku, iako nisu imali savremene uređaje za merenje, iako nisu imali savremeni alat, uspeli da naprave nešto tako sofisticirano, nešto tako složeno, da je savremenom čoveku uz pomoć kompletne mašinerije gotovo nemoguće ili jako je teško da to i ponovi. I dobro, naravno, ostalo nam je još samo Persijsko carstvo. Ono je u svakom smislu bilo najsloženije možda od svih do sada pomenutih. Radi se o državi koja je bila najprostranija od svih gore pomenutih i koja je u svom sastavu imala najveći miks kultura ikada do sad. I upravo ta mešavina kultura je omogućilo da persijska kultura i persijska umetnost bude, da ona objedini sve dotad i da ih i očuva, ali da stvori nešto novo, nešto sasvim novo. Kao i do sad, kultura, umetnost se oslikava na državnoj prestonici. Kao što su prestonice Egipta, Vavilona, Asirije oslikavale kulturnu i tehnološko dostignuće države, tako je i prestonica Persije
bila slika onoga što je bilo najbolje u toj državi. I upravo kada govorimo o prestonici Darija III, naravno govorimo o Persepolisu, na tom lokalitetu se zaista najjasnije vidi mešavina svih kultura koji žive i priznaju vlast Darija III, jer je cela prestonica zidana uz pomoć najboljih majstora i zanatlija iz cele države. A ona obuhvata ne samo Mesopotamiju, nego i Fenikiju, i Egipat, i celu Anadoliju, sve do Jonske obale, pa i Jonske Grke. I svi ovi elementi, svi ovi narodi su jedan svoj deo udahnuli u jedan deo Persepolisa i zaista Persepolis je u tom smislu simbioza svih ovih kultura. Reljefi u kraljevskim palatama su veoma značajni, zato što detaljno oslikavaju svaki segment kraljevog života i daju nam mogućnost da dosta verno rekonstruišemo pre svega kako izgleda kraljevski dvor. Pod jedan. Drugo, rekonstruišemo etikeciju, kako se pristupa vladaru. Drugačije to nismo mogli, ali mi na reljefu vidimo brojne podanike koji dolaze, koji padaju ničice pred vladara i tako znamo da se na taj način pristupa vladaru i kad to spojimo sa onim što smo rekli o njegovoj funkciji, o njegovim pravima, stičemo jednu zaista kompletnu sliku persijskog vladara, ali na kraju krajeva i o izgledu, poziciji i moći njegovih slugu, njegovih podanika. Persija je zaista bila za sebe, ali vidjet ćemo kako izgleda kultura, umetnost, književnost, pa i arhitektura u kulturama koje su nama bliže i sa kojima se možda mi lakše poistovećujemo. Naravno, govorimo o Grčkoj i o Rimu. Tome će biti reči sledeći put. Za sada je dovoljno samo da razumete koliko je značajan uticaj svih ovih kultura koje sam danas pomenuo i koliko su one imale veliki uticaj na stvaranje jedne svetske kulture kakvu mi danas imamo. To bi bilo to. Do sledećeg gledanja. Doviđenja.